Ka Trei torti ke Surok PMJSY balai kelur tingkah na yo Mariem-Photstew kalapau perthai hadien bau ekstep ke engineer katna perlu di mau kurat daladi hiu lalam ba karukom pentrei ya kate ke Surok kalong ke basulia tangdam. Haba penpau ya kate ke jingjurep u engineer la penpau ba kate ke rukom pentrei ke de sisa kumbala ujor dak HOC halor ke ni hiu la kular bantuklar mardor ban budien ya karukom pentrei la kalong ke jingreban karukom siang batru ke jingyar ke Surok kentup ya ke jingdon kam ki yeng ke badan haru Surok ban kier lada idon kam. Hadian keniu presiden ke HOC Dolon Circle uba Mon King Star El Paliar haba keren bor mau por lo itu uba kum keseng do bas dang ya ke jing pentrei ya ke ni ke Surok kala sedang ban budien bat lalap ba ke jing pentrei kelong ke batorti kaseng kala berngam ru ba lada ketrak pludi bor kontraktor kimla bane ei halor kani ke benta kum kaseng kan so ujor seki bor ba halor bat ru saki yeng kasari kasang hi nadu bastang ngade bikundu yu ii joka pludi rut koi kamar kalong ba idawa ka bedi bikin Surok kalong ba nadu bastang hi ngayo ban budin tik patik habde bikin Surok ti harin kata peding ii ngalap tele jong kemat ba kecingti ya kan Surok kalong ba nadu bastang hi nadu GSB nadu grade 2 grade 3 bat kantame WBM bat hadu kat kinas ngilap kum kaseng ngilap syai ba kecingti ni kesel kalong betul hadu kata ta tidak ning kaseng ngayo ban kendu ui kendu ba kemat hi au fitrikan yu yong ba kiri ban one hair motor kana snong Paruan page baru inspect hi jeng kemat ba pinlap ba hadu kanu kata kecing Trei juga Surok ti hadin kata apa de ui mentaka sing hi ro ban hier le jong ki ba hier hi hani sinong ban page ban kimi kata kecing Trei ti mu uru rai kata asyaran yang iki nyalam jong seng ban ong ba kan kecing Trei hi kabe hi ke papiang hadu kata ta kota nagari jong seng ni so kemane habangi ui ni sngo ko nali jong ui kula ban sikya habe de benakam bar ka bakadu ya kalong pa kasang ontang badawa ya kata ke jing Trei torti hari kalong pa wadi uni rong ba siang mata ani ka thickness ka siang mata masyarakat hari mata ke jing singan rong kalong pa Trei mashteng ke Trei ka dap ti ka seng kala palong uni rong ba ke siang ru ka badi hadu kata kata na kata daw yong ba mening le kersyai hakmat jong ui banong bangi dawa ba ya uni rong ba kila siang pidi ban rectify dan pidi ban klong yang sensation ba siang dakawi pat nomor ba ngui syai ban ong ba kalengin siwi kumde lada kani karong kala biang kat ne nakari jeng pejungi pade kamlong tikum tangi ong ba thanabu ni Surok unne nomor ngui ba ong ban ong ba lada kalong tangkum de kamu uni rong le se ong trai trai siteng snem lane sisnem kala kholut nakala kadau mentahi ni dawa naga department bakari ban klong sendon yo ni urong bala siang ban siang pade dakawi pat om tang unu urong bakila siang nagaring kaseng idawaru aga bedi bit kisaj ngeli i dalo jik kemat balong bakacing siang kamtam hak bedi kisaj menong ba desi tang ban yu de kejar ni bekerja de kejar ru kalapra te banong li bansa yu dakai kali ngati kenap kani kesuruh kantor motor na kata kadang ngi ong ba om tang wa pinshu maramari kani ba yu nadu kisaj kalong ba alis siteng metar ni simitar pide ban bandap khandau ne ban kerok biang sasirin antang ya ta kajing yegani kisaj nadu kimurihi ngilalap de lejong kimat ba kajing bombiang nadu tu kimuri khamtam haga beri benigi yeng badan yeng bru mending akan syah ujin ii ngaong ba hidon kitigi long yeng ka ba ap kajing mala da ngin sui kum tu na taram mending akan syah ii nganong ba ya gitu ki yeng ki badan yeng bru pidi ban air ki kerja gadwal hani kerja jingker nomor ban ong ba ngamtip kita ka provision ngamtip ka DPA chung ka PMJSY kalong kumdo habe de Surok hari habe i dan kam pade kam dei ban ong batang kata provision hari ni hab bat pe hi ki yeng habe ngi i bagi don kam nakaling ka department nakaling kontraktor ude ban naik ka banta kentang ya wai ni nakaling ka seng lada nakaling department nakaling kontraktor kimle bertimla ban rectify gini ka Surok pala siang nakaling ka seng kiran dekap syai bangin in ujar baik hakibol bahalor bat khamta me in ujar haki ing kasiri